ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакент рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. ҷамоати деҳоти Моғиён зиёд аз 60 километр дур аз маркази шаҳри Панҷакент буда зиёд аз 27 000 аҳолӣ дорад. дар ин ҷамоат 12 деҳа буда 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 2 мактаби асосӣ, 1 беморхонаи минтақавӣ, 3 маркази саломатӣ, 5 хонаи саломатӣ, 10 масҷид амал мекунад. бо мақсади шиносоӣ аз фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ ва корҳои ободониву созандагӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сафари корӣ ба ин ҷамоат рафт. ном бурда нахуст аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 45-уми деҳаи ғезани поён дидан намуд. гуфта шуд ки мактаби мазкур соли 1968 бунёд шуда, имрӯз ҷойи барои талабагон басандагӣ намекунад. айни замон дар ин ҷо зиёд аз 360 нафар хонандагон дар дубаст таълиму тарбия мегиранд. дар назар аст бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва сокинони деҳа барои насли ҷавони деҳа дабистони муосири зарурӣ сохта шавад. пас аз бунёди синфхонаҳои иловагӣ наздик 500 нафар дар синфхонаҳои барҳаво дар шароити хуби таълимӣ дониш меомӯзанд. ҷиҳати тезоидани ин нақша масъулин вазифагузор шуданд. муассисаи таълимии дигаре ки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дидан намуд, ин мактаби рақами 23-юми деҳаи ғезани болои ҷамоати деҳоти Моғиён буд. дар ин ҷо бо мақсади дар шароити беҳтарин бо таълиму тарбия фаро гирифтани талабагон бинои нави таълимӣ бунёд шуда истодааст. он аз 2 ошона ва 18 синфхона иборат буда дар дубаст 900 нафар хонандагон ба таълим фаро гирифта хоҳанд шуд. айни замон сохтмончони ширкати сохтмони асл ба пӯшонидани боми қабати якум ва бардоштани девори ошонаи дуюми бинои таълимӣ машғул ҳастанд. дар ҳамин ҷо раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сокинони деҳа оид ба нуктаҳои асосии паёми пешвои муаззими миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ масъалаҳои муҳими ҷомеа, саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву созандагӣ, соҳибмаълумот ва мутахассис шудани ҷавонон, иштирок намудани онҳо дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва монанди инҳо суҳбати озод доир намуд. сокинони ҷамоати деҳоти Моғиён мисли дигар ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакент барои сазовор таҷлил намудани 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо меандешанд. бо мақсади сазовор ва хотирмон таҷлил намудани ин ҷашни фархондаи давлату миллат дар ин ҷамоат иншоотҳои гуногуни ҷашнӣ бунёд ва мавриди истифода қарор гирифта шуданд. вале ба ин қаноатманд нашуда мардуми ватандӯстӣ ин ҷо тасмим доранд боз даҳҳо иншооти дигар сохта ба истифода диҳанд. яке аз шахсони меҳанпарасти ин диёр Мурод Юсупов мебошад. ном бурда нақша дорад дар деҳаи ғезани боло нуқтаи фурӯши сӯзишвориро созад. ҳоло дар ин ҷо корҳои сохтмонӣ бомаром идома дорад. зимнишносоӣ аз рафти корҳои сохтмонии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷиҳати босифати баланд ва дар муҳлати муайян шуда анҷом додани корҳо супоришҳо дод. бо мақсади бо оби ошомидани таъмин намудани аҳолии ҷамоати деҳоти Моғиён бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон корҳои сохтмонӣ, кандани замин барои хобондани қубурҳои обгузар бомаром идома дорад. тавассути техника ва ҳашари сокинони деҳа масофаи зиёд барои хобондани лӯлаҳои обгузар омода шудааст. рафти корҳои омодагӣ зери таваҷҷӯҳи пайвастаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор дорад. бояд гуфт ки имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти Моғиёни шаҳри Панҷакент бо сармоягузории шарикони рушд ва саҳмгузории сокинон ба масофаи 14 километр хатти оби нӯшокӣ кашида мешавад.
таврезини бозиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин мавзеъ гуфта шуд, хатти об аз дараи канори деҳаи оби борик оғоз ёфта тавассути ҳудуди деҳаи пули Гирдоб то ба деҳаи Хурмӣ бо лӯлаҳои қудраш 300 мм бурда мешавад. айни замон дар наздики 4 километр лӯлаҳои об насб шуда кор бо маром идома дорад. бо анҷоми ин кор беш аз 3000 нафар сокинони деҳот бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин карда шуда. дар охири хатти об деҳаи Хурмӣ аз он заминҳои кишт низ обёрӣ хоҳад шуд. дар дораи нақшаи амалӣ намудани ҳадафҳои стратегияи кишвар эълон намудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Моғиён дар заминаи захираҳои азими кашфшудаи маъдани сурма коргоҳи коркард ва ғанигардонӣ бунёд карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ин коргоҳ иттилоъ дода шуд ки ҳоло ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Канзи Диёр дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои чинӣ ба бунёди инфрасохтори коргоҳи ояндаи саноати кӯҳӣ машғул аст. бо ин мақсад аз деҳаи оби борик то мавзеи эҷам ба масофаи 16 километр роҳ кушода қумпӯш карда шудааст. ҳамчунин сохтмони 2 шаҳрак барои кормандони муҳандисӣ, техникӣ ва коргарони коргоҳи оянда ки дорои 300 ҷой мебошад, бо истифода аз масолиҳи ҳозиразамони бинокорӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар онҳо барои будубоши коргарон ҳамаи шароити зарурӣ муҳайё карда мешавад. баробари ин ҳоло бунёди иншоотҳои истеҳсолӣ ва дар мавзеи валанги дароз бозбинии захираҳои маъдани сурма ки солҳои қаблӣ геологҳо кашф карда буданд аз ҷониби мутахассисони ватанӣ ва шарикони рушд идома дорад. тавре гуфта шуд, баъди ба истифода додани коргоҳи мазкур дар навбати аввал ташкили беш аз 1000 ҷойи кори нав барои мутахассисон ва коргарон дар назар дошта шудааст. сокинони ҷамоати деҳоти Моғиёни шаҳри Панҷакент дастуру супоришҳои сарвари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро сармашқи кори худ дониста, сокинон дар ҳар манзили хеш маҳсулоти кишоварзиро захира карданд. зимни сафари корӣ ба ин ҷамоат раиси шаҳри Панҷакент аз захираи маводи озуқавории сокини деҳаи Хурмии ҷамоати деҳоти Моғиён Абдумаҷид Аълонов боздид кард. Аълонов ҳамроҳи оилааш аз маҳсулоти дар қитъаи назди ҳаблигӣ ва замини саҳмияи рӯёндааш барои таъмини эҳтиёҷоти оила картошкаи сабзавот, консерваҳои гуногунро низ захира кардааст. мегӯяд, ӯ бо оилааш умуман бошандагони деҳаву ҷамоат ҳар як ваҷаб заминро оқилонаву самаранок истифода бурда гандум, пиёз, картошка, сабзӣ, зироати ғалладонагӣ ва сабзавот низ парвариш карда ба миқдори кифоя захира барои зимистон гузаронӣ карданд. аксари сокинони ин ҷамоат аз маҳсулоти рӯёндаи худ барои захираи зимистон консерваи меваю сабзавот, афшура ва хушкмеваҳо низ тайёр карданд. ҳамин тавр дар аксари хонаводаҳои деҳот барои давраи зимистону баҳор аз истеҳсоли худдӣ ғалла, мева, сабзавот ва картошка захира карданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Моғиён бо захираи чанде аз оилаҳо низ шинос гардида ба ин иқдоми онҳо баҳои баланд дод. сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар хуса дастуру супоришҳои сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ҷиҳати амалӣ намудани он роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳо меандешад. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Моғиён раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи пули Гирдоб маҷрӯҳи модарзод Насиба Муродқуловаро аёдат карда ба ӯ аробачаи маъюбӣ ва тӯҳфаи пулию молӣ тақдим кард. аёдат шуда Насиба Муродқулова дар навбати худ барои ҳолпурсӣ ба роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ изҳори сипос карда аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳамешагӣ миннатдории хешро баён намуд. гузориши Муъиниса Атамуллоева, Шоҳусайн Солеҳов. Панҷакенти Бостонӣ яке аз шаҳрҳои калонтарини ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Суғд ба шумор меравад. дар соли фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави нақшаю супоришҳое ки аз тарафи роҳбарияти кишвар, вилоят
و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن معین شده است باید شهر بوستانی ما باز هم آباد زیبا و به یک مرکز تمدن قدیمه و معاصر تاجیکان تبدیل یابد. با این مقصد رفت کارهای آبادانی و سازندگی، تازه و پیراسته نمودن، شناندن درختان، گلبوته‌ها، چراغانسازی و همزمان تعمیر و تجدید راه‌های پیاده‌گرد و دیگر انشاءاتی که برای باز هم خوشتر ساختن شهر بوستانی پنجکن ضرور است، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده پیوسته توجه ظاهر می نماید. پنجکن بوستانی یکی از شهرهای کلانترین جمهوری تاجیکستان و ولایت سوخت به شمار می رود. در سال فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو نقشه سفارش هایی که از طرف رهبریت کشور، ولایت و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن معین شده است باید شهر بوستانی ما باز هم آباد زیبا و به یک مرکز تمدن قدیمه و معاصر تاجیکان تبدیل یابد. با این مقصد رفت کارهای آبادانی و سازندگی، تازه و پیراسته نمودن، شناندن درختان، گلبوته‌ها، چراغانسازی و همزمان تعمیر و تجدید راه‌های پیاده‌گرد و دیگر انشاءاتی که برای باز هم خوشتر ساختن شهر بوستانی پنجکن ضرور است، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده پیوسته توجه ظاهر می نماید. ضمن شناسایی نوبتی با رفت کارهای آبادانی و سازندگی و خوشتر و زیبا ساختن شهر بوستانی پنجکن، رئیس شهر از چندین انشاءاتی که باید بنیاد شود دیدن نمود. با صاحبکاران، با بناکاران و ماموران صحبت و ملاقات ها انجام داد. از آنها دعوت نمود که باید هر یک بنا در شهر بوستانی پنجکن با یک طرح زیبا، رعایت تکنولوژی معاصر و عنصرهای معماری قدیمی تاجیکان بنیاد شود. در موضع سوی زیبان رئیس شهر به مسئولین دستور داد که باید این سیلراه تازه و از همه گونه خوف و خطر در فصل بهار ایمن نگاه داشته شود. در جریان بازدید از خیابانی به نام استاد ابو عبدالله رودکی و دیگر کوچه های شهر بوستانی پنجکن، رئیس شهر پیش از همه از صاحبکاران، معماران، راهبران واحدهای ساختاری قاطعانه طلب نمود که ما باید نمای همه بناهای پیشتر و معاصر را آباد و زیبا سازیم، راهروهای پیاده‌گر را سفالک‌پوی سازیم، برای زیاد نمودن شناندن درخت‌های سبز و خرم، گلبوته‌ها در همه کوچه‌ها نزد بناهای معموری و نزد حتی منزل شهروندان تدبیرهای مشخص اندیشیده شود. رئیس شهر با صاحبکارانی که در کوچه‌های مرکزی شهر پنجکن بناهای بلند آشیانه بنیاد می‌کنند ملاقات کرد. آنها را وظیفه‌دار نمود که در برابر بنیاد بناهای زمانوی در مسئله تشکیل توقفگاه برای واسطه‌های نقلیات، بنیاد نشستگاه‌ها برای ساکنان و میدانچه‌های ورزشی و مکان بازی‌ها برای کودکان از امکانیت‌ها ثمرناک استفاده برند، زیرا امروز برای آباد و زیبا ساختن شهر بوستانی پنجکن نه تنها کارخانه واحد دولتی خواجگی کمونالی منزلی بلکه دیگر تشکیلات و اداره‌ها، رئیسان محله‌های شهر و خود شهروندان نیز مسئول میباشند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در نزد راهبران کارخانه و مؤسسه‌هایی که بناهای معموریشان در خیابان رودکی و دیگر کوچه‌ها جایگیر است دستور داد که پیش از همه طرح این بناها خیلی زیبا نوسازی شود، چراغ‌های معاصر نصب گردد، برای سبز و خرمگردانی در معرکه نهادشینانه همه طرفه سهم خویش را گذارند. مورد ذکر است که آباد و زیبا ساختن شهر بوستانی پنجکن
وظیفه هر یکی ما و شما به شمار می رود و طبق نقشه باید در سال فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شهر باستانی پنجکین با یک نمای زیبای معماری و بنیاد راه و راهروها دیگر انشاءات علاوگی و مسئله هایی که بر رشد شهر و شهرداری علاقمند است عملی شوند و پنجکین باستانی این جشنواره فرخنده را با یک شهر آباد و زیبا که واقعا توجه نه تنها ساکنان تاجیکستان بلکه مهمانان و سیاحان خارجی را جلب کرده است آماده شود و ما امید میکنیم که ساکنان شهر باستانی پنجکین در این روند آبادانی و تازگی و سبز و خرمگردانی سهم ارزنده خویش را میگذارند. تحت رهبری رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده جلسه هفته‌واری نظارتی برگزار گردید. در آن اساساً مسائل شهر و شهرداری تحلیل کرده شد. معاون رئیس شهری پنجکент ارکین خوشوقت‌زاده وابسته به عملی‌شوی برنامه دولتی کمبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را در مقیاس شهر و دهاتی پنجکент تحلیل نمود. قید گردید که برنامه دولتی کمبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 با مقصد عملی نمودن چاره‌بینی‌ها در سمت شناسیدن درخت و بوته‌ها در شهر و ناحیه‌های جمهوری تهیه گردیده با کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، برقرارسازی حالت اکولوژی هوای اتمسفر، نگهداری استواری توازن طبیعی، مطابق شوی با روندهای تغییریابی اقلیم و مانند اینها نگرانیده شده است. قید گردید که دوام سال 2025 در قلمرو شهر و دهاتی پنجکент زیاد از 105,000 درختان گوناگون آرایشی و همیشه سبز اینچنین گل‌های موسمی نیز شناخته شد. بهره در عمل تطبیق نمودن برنامه دولتی کمبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در حدود شهر و دهاتی پنجکent کارهای آبادانی و کمبودیزارکنی با مرام ادامه خواهد یافت. با تشبث شعبه حفظ محیط زیست شهر برگزاری آزمون و اکسی‌های اکولوژی تشکیل گردیده. در برابر این کارهای تازگی و آبادانی و شناسیدن گل و درختان همیشه سبز در نظر است. با مقصد در سطح خوب برگزار نمودن چاره‌بینی‌ها، تشکیل نمودن معرکه نهالشناسی و من بعد نگهبانی نهال‌ها مسئولین وظیفه گذار شدند. بعداً رئیس جماعت دهاتی سوجینا از رشد اجتماعی اقتصادی جماعت در سال 2025 معلومات مفصل داد. قید گردید که جماعت دهاتی سوجینا سال 1930 تشکیل گردیده. امروز از 6 دهه عبارت است. در آن زیاد از 17,000 اهالی عمر به سر برده برابر پیشروی‌ها کمبودی‌ها نیز جای دارد. مردمی با شرفی این دهات نیت دارند کمبودی‌های جای داشته را اصلاح کرده جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با خرمی و آبادانی و زیبایی تجلیل نمایند. رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده پس از شنیدن حسابات اظهار داشت که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی برای دستگیری و کمک برای آبادانی دهاتی سوجینا آماده است. دستور داده شد تا در جماعت دهاتی سوجینا صاحبکاران با بنیادی منزل‌های استقامتی بلندوشانه، مکتب و کودکستان، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی بیشتر روی آورند. راه‌ها را تعمیر نمایند، کارگاهی نو تشکیل کرده شود تا ساکنان با جای کاری دائمی تامین گردند. راهبرانی ساختارهای داخلدار وابسته به چراغانکنی، سانیتاری و اپیدمیولوژی، شهرداری و ساختمانی دهات موظف شدند. کمیساریات حربی شهر پنجکent ابونصرزاده میرزا وابسته به نقشه دعوت بهاری جوانان به صف ارتش ملی جمهوری تاجیکستان معلومات داد. ذکر گردید که امروزها برای فرستادن نودعوت شوندگان شرایط مهیا بوده. باعث افتخار است که جوانان خود به کمیساریات حربی آمده نامنویس میکنند. پیشنهاد گردید که در سمت سفر برای جوانان به صف ارتش ملی و ملاقات با ساکنان کارها در این سمت جانو کرده شود. جلسه هفته‌واری نظارتی با وظیفه‌گذاری‌های نوبتی برای هفته نو انجام یافت. در طولوری کلونی کوخی فرهنگی منومی اولیم بوبویوی شهری پنجکین یک مشورت وسیع کوری با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، پروکراتور شهر پنجکین، کمیساریات حربی
کارخانه‌های ساحه خدمت‌رسانی کمونالی، حفظ محیط زیست، رئیسان کمیته محله‌های شهر و دیگر مسئولین برگزار گردید. معاون رئیس شهر مراد شکرزاده در آغاز این مشورت به حاضرین اطلاع داد که یکی از هدف‌های اساسی برگزاری این مشورت آماده نمودن شهر باستانی پنجکن به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و در این روند وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، انجام دادن معرکه نهالچینانی و تازه و پیراسته نمودن همه کوچه و خیابان و نزد بناهای معموری، منزلی و حولی‌های شهروندان می باشد. در مشورت کاری نمایندگان کمیسریت حربی شهر پنجکن، کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی و کمونالی، شعبه حفظ محیط زیست، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی به سخن برآمده پیرامون فعالیت خویش در سمت دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، سری وقت تازه کردن شهر پنجکن، رعایت طلبات حفظ محیط زیست، طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی، اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کردند. در مشورت تاکید گردید که اگر از طرف رئیسان کمیته محله‌ها و دیگر واحدهای ساختاری تدبیرها سری وقت اندیشیده شوند برای باز هم آباد و زیبا، سبز و خرم و تازه و پیراسته نگاه داشتن شهر باستانی پنجکن امکانیت‌های خیلی زیاد را عملی نمودن ممکن است. پروکرور شهر پنجکن مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده در جریان سخنرانی خویش نخست از رئیسان کمیته محله‌ها و والدان قاطعانه طلب کرد که آنها باید جهت به صف قوه‌های مسلح کشور سفربر نمودن فرزندان خویش با یک مسئولیت جدی مناسبت نمایند. در این مشورت کاری جهت آمادگی به معرکه مهم دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح کشور همه طرفه تحلیل و بررسی گردید. در جریان این مشورت کاری در نزد راهبران واحدهای ساختاری، رئیسان کمیته محله‌های شهر پنجکن و دیگر مسئولین وظیفه گذاشته شد که آنها باید همه آن نقشه سفارش‌ها و وظیفه‌گذاری‌هایی که در این مشورت کاری مورد بررسی قرار گرفت اجرا نمایند و پنجکن باستانی را ما باید با جشن‌های فرخنده در پیش استاده با یک شهر آباد، زیبا، پیشرفته و تازه و خرم پیشنهاد سازیم. دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن زاده استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد و دوام 35 سال برای آماده نمودن متخصصان جهت فعالیت در مسائل ساحه معارف و اقتصادات کشور کارهای شایسته را انجام داد. ضمن نشست مطبوعاتی رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن پروفسور معظم خان انصاری خبرنگاران اطراف فعالیت این بارگاه علم و معرفت در سال 2025 و نقشه وظیفه ها برای سال 2026 سوالهای خویش را مطرح نموده جوابهای مشخص گرفتند. در آغاز نشست مطبوعاتی رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن معظم خان انصاری به خبرنگاران اطلاع داد که سال 2025 چون در سراسر کشور خورشیدیمان برای هیئت راهبری استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان یک سال دستاوردهای خیلی مهم گردید. وابسته به سوالهای خبرنگاران رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن
маъзамхон ансорӣ иттилоъ дод ки айни замон мо тамоми таваҷҷӯҳи хешро ба иҷрои дастуру супоришҳо, нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ равона сохта тасмим гирифтем ки дар самти баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия бештар ба истифодаи технологияи нав, зеҳни сунъӣ, мукаммалсозӣ маҳорату истеъдоди устодон ва баландбардоштани сатҳи донишу маърифати донишҷӯён равона созем. ӯ таъсис дод ки айни замон дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон барои ҳимояи рисолаҳои илмии номзад ва докторҳои илм дар соли 2025 13 нафар ба дарёфти чунин унвонҳои илмӣ сарафроз гардиданд ки ин нишон дод нисбат ба соли 2024 3 нафар зиёд мебошад. дар робита ба саволи хабарнигорон ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен маъзамхон Ансорӣ иттилоъ дод ки мо дар соли 2025 даҳҳо мақолаҳои илмӣ ва китобҳоро ба нашр расондем. дар маҷаллаи илмии анвори илм дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи шаҳри Бухоро, донишҷӯ донишкадаҳои ҷумҳурии мардумии Чин низ як қатор мақолаҳои илмӣ ба чоп расиданд. ҳамкориҳои донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен бо донишгоҳи созмони ҳамкории Шанхай дар самти хизматрасонӣ ва сервис ва бо донишгоҳи тиҷоратии қошғари ҷумҳурии мардумии Чин хеле густариш ёфта айни замон дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон ва коллеҷи технологӣ ва инноватсионии он 4 нафар мутахассисон ба кашфу коркарди маъданҳои қиматбаҳои зеризаминӣ машғул мебошанд ки пас аз татбиқи як лоиҳаи хеле мукаммал ва тасдиқи он аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барои коркарди маъдан тадбирҳо андешида мешавад. дар ҷараёни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дода шуд ки айни замон шумораи умумии донишҷӯён дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон 2963 нафарро ташкил дода, аз ин шумора 840 нафар дар бахшҳои рӯзона ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. соли равон аз тарафи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон озмуни рушди соҳаи сайёҳӣ таъсис ёфта таскираи шоирони диёри рӯдакӣ ба интишор мерасад. ҳамзамон таъкид шуд ки барои боз ҳам баландбардоштани имкониятҳои истеҳсолӣ барои фаъолияти хатҳои истеҳсолӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуда дар донишкада айни замон 34 нафар дорандагони унвонҳои илмӣ фаъолияти муназзам доранд ва таъкид гардид ки дар соли 2026 аз тарафи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ сабзу хуррамгардонӣ, боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбия аз ҳисоби муҷаҳҳазсозӣ синхонаҳо ва ҷалби беҳтарин устодон роҳандозӣ мешавад ва имкониятҳои донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон сол то сол беҳтар хоҳад шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Талабшоҳ Тошев. санаи 21 январи соли 2026 тахминан соатҳои 9:30 бо вақти маҳаллӣ шаҳрванд Раҷабзода Навраста Тоҳирҷон соли таваллудаш, 2 сентябри соли 2006 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ҷамоати деҳоти Лоиқ Ширалӣ деҳаи Мазор муваққатан бекор аз манзили зисташ баромада ба самти номуайян беному нишон ғайб задааст. бинобар ин ҳамдиёрони гиромӣ аз ҳар яке шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки бо мақсади ҳарчи зудтар муайян ва дарёфт кардани шахси бедарак гумшуда
раҷабзода навраста агар маълумоте дошта бошед мусоидат намоед. дар сурати ба даст овардани маълумот нисбати раҷабзода навраста тоҳирҷон метавонед ба рақамҳои телефони 02 102 ва ё 92 943 1515 ва ё ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент хабар диҳед. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 02 102 ва ё 92 943 1515. дар нишасти матбуотӣ бо иштироки роҳбарияти раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, филиали муассисаи давлатӣ, маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир ва хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Панҷакент асосан хабарнигорон пиромуни шумораи нафақагирон, муҳоҷирон, касбомӯзӣ дар ин сохтор ва ҳамзамон татбиқи он қонунҳое ки аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳаҳо пешбинӣ шудааст, саволҳои худро пешниҳод карданд. ба саволҳои намояндагони воситаҳои ахбори умма зимни нишасти матбуотӣ сардори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ Замониён Нигора, мутахассиси пешбари раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа Далер Бобоев, сармутахассиси филиали муассисаи давлатӣ, маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир Мухбирова Дилафрӯз, мудири шӯъбаи хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Панҷакент Бобоева Шаҳрноз ҷавобҳои мушаххас доданд. ба хабарнигорон иттилоъ дода шуд ки айни замон дар шаҳри Панҷакент шумораи нафақагирон 31174 нафарро ташкил дода, аз ин шумора 5628 нафар ҳамчун нафақагирони маъюб ва 1754 нафар нафақагирони бесаробон сабти ном шуданд. масъулин ба хабарнигорон таъкид карданд ки айни замон дар қаламрави шаҳри бостонии Панҷакент шумораи бекорон расман 1791 нафарро ташкил дода, бо мусоидати раёсат 1580 нафар, аз ҷумла 792 нафар занону духтарон бо кор таъмин гардиданд. дар филиали маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар соли 2025 350 нафар муҳоҷирони аз муҳоҷират баргашта корҷӯён ба омӯзиши касбҳои талаботи бозори меҳнат фаро гирифта шуданд ва дар заминаи омода намудани мутахассисон онҳо бо ҷойҳои кор таъмин карда шуданд. мутобиқи маълумоти расмӣ давоми соли 2025 дар маҷмӯъ 15114 нафар, аз ҷумла 13513 нафар мардон ва 1601 нафар занон сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доданд. ҳамзамон бо таассуф таъкид шуд ки соли 2025 38 нафар сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент дар кишварҳои хориҷӣ вафот карданд. дар ин давра 327 нафар ба шумули 303 нафар пас аз хидмати ҳарбӣ ва 24 нафар пас аз баромадан аз муассисаҳои ислоҳӣ бо кӯмакпулӣ барои бекорӣ таъмин карда шуданд. дар нишасти матбуотӣ бори дигар роҳбарони ин сохторҳо иттилоъ доданд ки имрӯз онҳо ҳамкориро бо воситаҳои ахбори умма густариш мебахшанд, зеро чунин ҳамкориҳо барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, шарҳу изоҳи қонунҳо ва шиносоии онҳое ки ба ин сохторҳо муроҷиат мекунанд бо талаботҳои нав ҳаматарафа мусоидат мекунад ва дар оянда аз тарафи ин сохторҳо барои боз ҳам беҳтар намудани имкониятҳои муҳоҷирати меҳнат, таъмин бо ҷойи кор, таъмини нафақаҳо ва касбомӯзӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Исмоил Холов.
варзиш гарави саломатӣ буда шахсе ки бо ҳар намуди он машғул мешавад ҳамеша солиму бардам аст. бо мақсади рушди варзиш дар байни наврасону ҷавонон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ мусобиқаи футболро байни ҷавонони деҳот доир намуд. он аз санаи 12 январ оғоз шуда санаи 3 феврали соли ҷорӣ анҷом ёфт. дар мусобиқаи футбол 12 даста аз 12 деҳаи ҷамоати деҳоти Хурмӣ ширкат варзида дар даври финал 2 дастаи беҳтарин муайян шуданд. дар варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 дастаҳои ваҳдат ва озодагон байни ҳам мусобиқа гузаронида дастаи озодагон ғолибиятро ба даст овард. дар маросими ҷамъбастии мусобиқаи варзишӣ оид ба футбол муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ва дигар намояндагони мақомоти маҳаллӣ ширкат варзида бобати баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ибрози андеша карданд. қайд гардид ки варзиш дар ҳаёти ҳар инсон ҳамеша аҳамияти аввалин дараҷа дорад. имрӯзҳо бо шарофати соҳиби истиқлолӣ дастгирӣ ва ташаббусҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як деҳа бунёди варзишгоҳу толорҳои варзишӣ ба роҳ монда шудааст ва минбаъд низ дар шаҳру деҳоти Панҷакент бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз ифтитоҳи толору майдончаҳои варзиши муосир дар назар аст, то ин ки насли ҷавон бо варзиш машғул шуда дар оянда варзишгарони номӣ гардида парчамбардори давлату миллат гарданд. дар интиҳои ҷамъбасти мусобиқаи варзиш оид ба футбол ба ғолибон ва фаъолони мусобиқа сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ҷамоати деҳоти Чинор бо мақсади хотирмон таҷлил намудани 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо меандешад. сокинони ин деҳот корҳои ободониву бунёдкориро вусъат бахшида ба намои шаҳр ҳусни дигар зам мекунанд. бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмониву хорамгардонӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Чинор сафари корӣ анҷом дод. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ нахуст аз фаъолияти корхонаи истеҳсоли мармари саразм дидан кард. иттилоъ дода шуд ки дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолии корхона имкон медиҳад ки сангҳои табиӣ дар шаклу андозаҳои гуногун коркард шуда ба мизоҷон бо дизайни зебову ҷолиб пешниҳод карда шавад. гуфта шуд ки сангҳо асосан барои тарҳу намои бинову иншооти таъиноти гуногун пешбинӣ шудааст. сангҳо бо дастгоҳҳои махсус тарошидаву бурида шуда дар як баст то 100 метри мураббаъ маҳсулот истеҳсол мекунад ва бо дархосту дизайнҳои гуногун мувофиқи талаботу дархости мизоҷон омода карда мешавад. зимни шиносоии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз иқдоми соҳибкори маҳаллӣ дар самти саҳмгузорӣ дар ободониву пешрафт ва шукуфои ватани азизамон изҳори сипос намуда ҷиҳати татбиқ намудани ҳадафи созандаи кишвар саноати кунонии бусурати кишвар муҳиму муфид ва саривақтӣ арзёбӣ кард. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз фаъолияти коргоҳи истеҳсоли асфалти муассисаи давлатии истифодаи роҳҳои автомобилгарди шаҳри Панҷакент дидан карда бо роҳбарияти ин муассиса вобаста ба масъалаи нав кардани таҷҳизот ва хатҳои истеҳсолӣ мулоқот кард. гуфта шуд ки техникаву таҷҳизоти ин коргоҳ кӯҳна бошад ҳам лекин ҳоло ҳам коршоям ва қобили истифода аст. дар назар аст таҷҳизоти муосир харидорӣ карда шавад. боз як иқдоми наҷибе ки сокинони шарафманду ватандӯсти ҷамоати деҳоти Чинор амалӣ намуданд, ин таъмин намудани мардум бо оби нӯшокӣ мебошад. мардуми деҳаи Нуристон тариқи ҳашар чоҳи амудӣ канда бошандагонро бо оби тозаи нӯшиданӣ таъмин намуданд. ҳоло сохтмони пояи бетонӣ барои насби зарфи об идома дорад. дар назар аст ки дар арафаи таҷлили иди байналмилалии Наврӯз он мавриди истифода қарор дода шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои ин кори хайру неки мардум баҳои баланд дода шоистаи аҳсану офарин хонд.
ضمن سفر کاری با جمعیت دهاتی چنار رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده از رفت تعمیر و با موسم آماده نمودن پایگاه آبکشی نیلوفر یک دیدن نمود. باید گفت که توسط سلسله پایگاه‌های آبکشی نیلوفر 1، 2 و 3 در حدود جماعت‌های دهاتی چنار و سرزم بیش از 1000 گکتار زمین‌های کشت آبیاری کرده می‌شود. با رهبریت اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان عبادالله منصورزاده جهتی در مهلت معین شده تازه نمودن شبکه‌های آبرسان، تعمیر انشاءات گیدروتکنیکی، سربند و دستگاه‌ها، خط‌های برق و با موسم آماده نمودن انشاءات آبرسان دستور و مصلحت‌ها داد. با اشتراک رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده، کارمندان شعبه حفظ محیط زیست و ساکنان جماعت دهاتی چنار در کنار شاهراه پنجکent سرزم معرکه نهالچینانی برگزار گردید. در این حشر عمومی خلقی با مقصد سبز خرمگردانی و آبادانی دهان نفر باشندگان دهات فعالانه شرکت ورزیدند. همه سرجمعانه نهال‌های آرایشی همیشه سبزی سنو برشناندند. از هر یک آدم اول فرزند دانشتر کرد، همین باغ موندن در کرد. بعد گذشتن من باغ کی باشه، کی شنونده باشد، بود فرصت باشه بچه همین آدم شنونده رفته بود، همین میمونه. بابا ما میگفتن که باغ کن، تا کن، آینده میموند، بچه میخورد، ثواب میشد، خوش میخورد، وای میخورد، همین یولوچی میخورد، ثوابش میرسد. حرکت کردیم، من اینجا تا شنوندیم. این باغ که راسیم خدا فقط با زیادتر میکنیم. بهار سر شد، درختسنانی شرافت رئیس شهرکتی حرکت کردیم، من درخت شنوندیم، حرکت میکنیم با اشتاق آباد کنیم. یاشا همین از وای گرفتی، همین آینده با همه درخت در کار، آبادانی در کار قشلاق با درخت بسیار باشد، میوه‌ای بسیار باشد، هم بچه میگیرد، هم کوچه آباد میشد. در دایره اقدامی مذکور که به حفظ محیط زیست، بهبودی اکولوژیا و زیبا گردانیدن محیط شهری بوسانی پنجکent روانه شده است، دهها بیخ همیشه سبز آرایشی شنیده شد. قید گردید که معرکه نهالچینانی در پیروی با هدایت‌های سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برگزار گردیده جهت عملی نمودن برنامه‌های آبادانی و سبزگردانی کشور میباشد. امروزها در سراسر جمهوری کارهای آبادانی سازندگی از آن جمله صبر و خرمگردانی با مرام ادامه دارد و همین کارهای آبادانی سازندگی برای آبادی دیار مملکت عزیزمان تاجیکستان و استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. امروز بابت در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان شرفمند شهر دهاتی پنجکent نیز با حشرهای آبادانی برآمده در همه موضوعی که موافق هستند سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند و نهال‌های سایه افکن و نهال‌های میوه دهنده شنونده ایستادند. امروز ما در حشر شنوندن نهالشنونی در جماعت دهاتی شناس حضور داریم. امروز با سروری رئیس شهر پنجکent محترم خالقزاده عبدالخالق تمام راهبران فعالان و حشر عمومی نهالشنونی برآمدند و سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. از فرصت استفاده برده از تمام ساکنان شهر دهاتی پنجکent خواهش میکنم که در کارهای آبادانی سازندگی از آن جمله در شنوندن نهال‌های همیشه سبز، سایه افکن و میوه دهنده سهم ارزنده خود را گذارند برای آباد نمودن مکان زیست خود همیشه سهمگذار باشند. تاکید گردید که چنین اقدام‌ها نه تنها با زیبایی شهر و بهبودی محیط زیست مساعدت می‌کند، بلکه فرهنگ نهالشنونی و محبت به طبیعت را بین مردم مخصوصاً نسل جوان تقویت می‌بخشد. امروز ما تصمیم کردیم کارمندان حفظ محیط زیست شهر پنجکent برای آباد زیبا گرداندن دیار ما نهال‌های سایه افکن شنونده شهر ما را سبز و خرم کنیم. پیش می‌گیریم که هر وقت تاجیکستان از ما آباد و سبز و خرم باشه.
در دوره سبز و خرمگردانی رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده در موضع پایگاه آبکشی نیلوفر که اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان است دهها بیخ چنین نیهالوی آرایشی و همیشه سبز را شنید. با گفته متخصصان ساحه این نیهالها در مجموع بیش از 40,000 بیخ نیهالهای آرایشی گوناگون در خواجگی نیهال پروری شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجاکند پرورش کرده می شود. با رهبری شعبه حفظ محیط زیست و فعالان جماعت دهاتی چنار جهت تشکیل و ادامه حشرهای نیهالشنانی و سبزگردانی شفت این شهر که در آمدگاه غربی شهر می باشد نگاهبینی نیهالها طبق قاعده های اگرتکنیکی دستور و مصلحت ها داده شد. مکتب مکان است مقدس و مخزن دانش و محض در دبستان شخص زیرک و دانشمند و عالم و وطن پرور می گردد. در جماعت دهاتی چنار ساختمان بینای الوگی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 40 بومرام ادامه دارد. از رفت کارهای ساختمانی رئیس شهر پنجاکند دیده نموده با مسئولین جهت بوصفت در مهلت پیش بینی شده با استفاده دادن بینای تعلیمی دستور سپارش ها داد. باید گفت که بینای الوگی نو از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 16 صنفخانه و اتاقهای یاری رسان می باشد. در مکتب امروزه باشد در 15 صنفخانه نزدیک 1000 نفر طلبه با تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. بنابر آن که در مؤسسه تعلیمی نارسایی جای برای طلبگان به نظر رسید با مقصد حل این مشکلات با دستگیری مقامات محلی و ساکنان و سخاوتمندان این دبستانی معاصر قامت راست می کند. در ادامه سفر کاری رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده از مرکز سودا و خدمترسانی صاحبکار ابراهیم محمد میرزایف در دهه نورستان که در کنار شاهراه واقع است دیده نموده برای رنگ و بار و آرایش دادن نمای آن نهالشنانی و سبزکاری کنار راهو صحنه بینا دستور داد. همچنین رئیس شهر پنجاکند با رفت نصب پایگاه ترانسفورماتوری برای خط برق کارخانه بنیادشونده کارکرد و غنیگردانی معدن سرمایه کنزی دیور که در حدود جماعت دهاتی موخیان جایگیر است و از اینجا آغاز می‌یابد دیده نمود. دیداربینی و عیادت کردن شخصان نیازمند و دستگیری آنها این عمل است خیر و ثواب. این عمل و رفتار و سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمانی است در هر برآمدشان تاکید میکنند که هر یک نفر باید تا حد امکان به نفر دست یاری دراز کند. در این زمینه رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده در دایره هر یک سفر کاری نفرانی امکانیتشان محدود و نیازمند را عیادت می کند. این نوبت او به خانه ساکنی دهه شرشره معیوبی گروه یکم دوستان تاجیبویف رفت. موصوف 32 ساله بوده، اویله‌دار صاحب 3 فرزند می باشد. می گوید گرچند او از پای روان محروم است لیکن والدینش و همسرش در برش هستند و همیشه یاری می رسانند. رئیس شهر پنجاکند از زندگی و سلامتی دوستان پرسان شده برایش آرابچه معیوبی و کمک مالیوی و مادی نیز رسانید. برای چنین دستگیری و غمخواری ها اظهار سپاس کرده شد. تاکید گردید که توجه دولت به تأمین شرایط ارزنده زندگی برای معیوبان و پیرانسالان سال تا سال بیشتر می گردد و این عیادت و غمخواری ها نسبت شخصان نیازمند و پیران روزگار دیده یک نمونه روشنی غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. گزارش مهندس اتمولایوه و شهباز قربانوف. پیامی پیشوا راهنما و محوری پیشبرنده جامعه تحت همین عنوان در شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند همایش آموزشی برگزار گردید. گفتند به مورد است که آموزش نقطه‌های اساسی پیامی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی برای بیشتر گردیدن دستاوردها و نشان دهنده‌ها زمینه فراهم می‌آورد. در چاره‌بینی رهبریت و هیئت شخصی شعبه ها رئیسان جماعت ها رئیسان محل و فعالان اشتراک داشتند. نخست سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند تشریف زاده شاه ولی تورخان سخنرانی نموده
ӯ ҳадаф ва муҳимияти шарҳу тавзеҳ ва омӯзиши паёмро ҳамчун санади дурнамои фаъолият зарур шуморид. Гуфта шуд, ки паём на танҳо вазифаҳои мақомоти давлатиро дар низоми давлатдорӣ мушаххасан дарҷ менамояд, балки дар он вазифаи ӯҳдадории шаҳрвандон нишон дода шудааст. Паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чун барномаи мукаммалу роҳнамо ҳамасола ба Маҷлиси олӣ ироа гардида, он фарогирандаи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. Дар ин бора муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент оид ба хизмат подполковники милитсия Умарзода Усмонтура чунин ибрози ақида намуд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазони ҳамроҳ оиди ҳисоботи раҳбарияти шӯъбаҳои корҳои дохилӣ оид ба натиҷаҳои фаъолияти хизматии соли 2025, инчунин расонидани дастуру супориш ва ҳидоятҳое, ки дар паёми навбатии пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон санаи 16 декабри соли 2025 ироа гардид. имрӯз дар шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии сардори шӯъба подполковники милитсия Ташрифзода Шовали Турахон вохӯрии судманде бо аҳли ҷамоатчигӣ, раисони ҷамоатҳо, раисони маҳаллаҳо ва фаъолони диёр вохӯрии судманде гузаронида шуд. дар маҷмӯъ дастуру супоришҳое, ки дар самти ҳифзи ҳуқуқу тартибот дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷи ҷумҳурӣ дода шуданд, дар ҷараёни чорабинӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. дар фарҷом бошад, иштирокчиён ба саволҳои худ аз ҷониби сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент посухҳои мушаххас гирифта, барои дастгирӣ ва ҳамкорӣ изҳори сипос намуданд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. бо мақсади ба сабзу хуррамгардонӣ фаро гирифтани тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии кабудгузоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2040 қабул гардида, дар ин самт корҳои мушаххас тибқи нақша бо маром идома дорад. мавриди зикр аст, ки дар заминаи ин барномаи давлатӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 29 ноябри соли 2024 ҷиҳати татбиқи барномаи давлатии кабудгузоркунӣ дар қалаврави шаҳру деҳоти Панҷакент қабул гардида буд. дар ҷаласаи васеъи корӣ, ки таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Иркин Хушвақтзода баргузор гардид, асосан рафти татбиқи барномаи давлатии кабудгузоркунӣ то соли 2040 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. муовини раиси шаҳр Иркин Хушвақтзода ба ҳозирин иттилоъ дод, ки дар самти татбиқи ин барнома аз тарафи раисони ҷамоатҳои деҳот, корхонаю муассисаҳо, маҳаллаҳои шаҳр ва дигар сохторҳо як силсила тадбирҳо амалӣ шуданд ва мо бояд барномаи давлатии кабудгузоркуниро то соли 2040 бо нишондодҳои хеле баланд иҷро намоем. дар ин машварати корӣ роҳбарони соҳаҳои гуногун аз ҷумла шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, раёсати кишоварзӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот ва дигар масъулин мавриди пурсиш қарор гирифта, онҳо вазифадор шуданд, ки дар самти татбиқи барномаи давлатии кабудгузоркунӣ то соли 2040 дар соли 2026, ки соли омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шудааст ва дар заминаи нишондоди паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо бояд дар соли
2026 барои боз ҳам баландбардоштани тадбирҳо дар самти кабудизоркунӣ ва татбиқи эълон шудани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ, тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ корҳои мушаххасро анҷом диҳем. дар хотимаи ин машварати корӣ муовини раиси шаҳр Иркин Хушвақтзода бори дигар аз роҳбарон ва масъулини тамоми соҳаҳо қотиёна талаб кард, ки бояд нақшаи татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакен, ки аз барномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад, барзиёд иҷро шавад ва мо бояд аз ҳамин рӯзҳо барои шинондани дарахтони гуногун, махсусан дарахтони сояафкан, корҳои заруриро бо маром идома бахшем. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. бо мақсади ободии диёри азизамон, сабзу хуррамгардонӣ ва зебову солимгардонии муҳити зист, сокинони ҷамоати деҳоти Саразм азм гирифтанд, ки корҳои нашъунаморо ба ҷо оранд. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашнҳои фархунда дар шоҳроҳи Панҷакент Саразм бо иштироки сокинони деҳот дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент ва сарбозону афсарони қисми низомии 0203 маъракаи ниҳолчинонӣ гузаронида шуд. ман Набиев Матлубҷон Музаффарович, сармутахассиси шӯъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Панҷакент, дар асоси дастуру супоришҳои раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ Санавбар доир ба барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои давраи соли 2040 мо тасмим гирифтем, ки бо намояндаҳои ҷамоати деҳоти Саразм, фаъолон, кормандои қисми ҳарбии 0203 шаҳри Панҷакент ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Панҷакент маъракаи кабудизоркунӣ дар шоҳрои Саразм ба миқдори 263 адад ниҳолҳои ҳамешасабзи сӯзанбарг шинонидем ва корҳо идома дорад. дар маҷмӯъ мо тасмим гирифтем, ки то сарҳади Ӯзбекистонро дарахтони ҳамешасабзи сӯзанбарг шинонем. ба гуфти раиси ҷамоати деҳоти Саразм Дилнавоз Султонова, то имрӯз ҳар ҳафта тариқи шанбегии умумихалқӣ ҳама ҷо тозаву хуррам гардонида шуда, баҳри сарсабзии диёр садҳо бех ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ низ шиноида шуданд. пирони рӯзгор дида ба ин ташаббуси сабзкорӣ дар ҳифзи муҳити зист, зебоии маҳал ва афзоиши сабзазорҳои минтақа аҳсану офарин хонданд. ҳамзамон аз сокинон ва масъулони сохторҳои дахлдор дархост карда шуд, ки раванди нигоҳубини ниҳолҳои шинонидашуда зери назорати ҷиддӣ қарор бигирад, то дарахтон ба таври дуруст нашъунамо ёбанд. умед карда шуд, ки ниҳолҳои шинонидашуда аз рӯи талаботи нигоҳубини агротехникӣ хуб сабзида, дар оянда симои ин мавзеъро боз ҳам зеботару ободтар гардонад. бояд зикр кард, ки тибқи нақшаи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо мақсади амалӣ намудани чорабиниҳо дар самти шиноидани дарахту буттаҳо роҳандозӣ гардида, дар миқёси шаҳру деҳоти Панҷакент ҳазорҳо гулу гулбутта ва дарахтони ороишиву ҳамешасабз шиноида мешавад. корҳои ободониву дарахтшинонӣ дар дигар минтақаҳои шаҳри босонии Панҷакент бо маром идома дорад. гузориши Муъинса Атамуллоева ва Шоҳҳусайн Солиҳов. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. роҳбарияти қисми мустақили 38-уми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент ба маълумоти сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент мерасонад, ки қабули довталабон барои таҳсил ба Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии таълимии коллеҷи оташнишонӣ техникии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара барои солҳои таҳсили 2026-2027 бо тахассуси бехатарӣ аз сӯхтор оғоз ёфтааст. довталабон баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне пас аз хатми синфи 11 қабул карда мешаванд. суроға шаҳри Панҷакент, кӯчаи Тиришкова 8,
қисми мустақили 38-ми ҳарбӣ кунонида шудаи хадамоти давлати оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент. Телефонҳо барои маълумоти бештар 5 35 72 ва 92 923 01 10. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 5 35 72 ва 92 923 01 10. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми Панҷакенти Бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.